Lions Club of Imphal Greater, Lions Club International District 322D amadi Lions Club International kosanadina Peace Post Contents ama tha sigi tang taramatu di Imphal ge Sacred Heart School la pangthokre committee saladuda mairo yakhenthone saru yaki hairi Manipur Central Zilla ladiba nupi bandi singda Manipur Women's Commission gi member Peter Surya masong Jun Rose Waifeina ningol sakor gi khodol tamkre Tharomasida Zelgi SP LK Muivas yaki Taromasi Makoini Lakidraba Apopi and Igiming the Katkibani Zelasi the Ladyba Ningol Sakoba Yauba Fangrabi Nupi Singi Wakal Kadang Wedabasu Bento Onanaba Taromasi Sinbani Heidi Ningol Sakona Lapada Manipugi Deputy Minister Gaikangam Speaker Lokeso Yauna Dharmagil Singba Tongantoma Masama Musingna Yapamangol Pirakli Ningol Chakoba Haiba Taromsina Ningol Ubi Ipishu Samaski Awam Taka Tangat Pamadi Ikai Kunabaga Lodino Luna Sala Tobagi, Nung Oiva Okolon, Yam, makes it be. Mete Jatina Sahi Sakayagi, Mamandi, Sanabi Oil, Ampokuna, Lagli Nimun Jacoban with Asida, Nimun Oivasi, Amasu, Numu Bossing, Harao, Tayamna, Samin Tamina Ramdi, at some road Pidana, Shang Lebanon and Shang Leva, Nushinabagi. Lipun na pundana imung manungi ng Shiba amukaso hapu tharamase nasidi singi amadi tungan ba jati kayagi ningon sing bo amu wasing sa kaudana hen ng Shiba chesen daga loyana rajesh ki niyami ng sinabagi lipun na pundo tharam ama oire iram na manebu Asidasu Hanasu Navakaya Padokun Sakat Pagilambida Hena Kumang Sausinba Nusisanaba Hinaba Santi Leva and the Mama Hamadi Nuaya Poropan and the Mama Poropo or the Sumo Hen Hose Asitamosi Manipur Miam Ankoso Jati Punamaki Kahetara Machino Pagin Shibamari Dunia Tunda Lakata with the school Tron Generation by Generation Nungai Papa Masun Chijanaba Machim Pamun Chijanaba any coming to Punamana Mato Ningon Sagoban Habi Halda Simbiduna Paza Manipu the Labor Paza Punamana Nashavan Santi Lenaba live when Ningon Chunum Sitigi Santi Lenaba a Miam the Wish a very happy Ningol Chakauba to the people of Manipur. Ningol Chakauba is one of the most significant traditional feasts of the state of Manipur. On this day, the parental family members invite their married daughters or sisters back home for a very special family bonding meal over a specially prepared insang matien that is delicious variety cuisines. The married daughters in return bring home gifts of love to their parents and brothers according to their capacity as a sign of their love for and union with their parental home. The family reunion feast is indeed one of the best traditional values of our Meitei community. Though it appears to be inward-looking, it is an outward-looking feast with a great potential for and creating harmonious social coexistence as the daughters are married to diverse communities. I take this occasion to wish our people of Manipur, especially our Meitei community, a very, very happy and joyous Ningol Chakauba feast. Maru erba koigi Ningol Chakauba siga mari leinana ayak sabu ki makai degi koigi Meitei oiba sanura katana Manipur da leiba Ningol khudimakta hairba Ningol Chakauba si lakpada yak proposal pizari sira koi Ningol Chakauba sina Manipur da nungaya paba santi Poropo Oirasnu Haidana Pauselas Pizza. Kandam Sigi, a Koyuban Kaivan Leraba, Chen Amadi,
मसीद लेबा प्रजा सेक्शन खुदिंगमक्ता सागी माइकैदगी हराव तयाबगा लोइना याफा पाउजेल पिजरे लोइना नेलौङैदगी नुसी चानना लेरक्लबा अखोई चिलिना होइबगी तन्ना थानबा याद्रबा मरी अदो हेना लाइबा निमोन चाकोबा सिना अचेपा लिपुन पुदुना अफाबा याइबा समाज अमगी अखोई पुन्ना अखोई नुपा नुपी खाइदना मियोइबा समाजदा लेबिबा अखोई खुदिंगमक्ना चप मानबा दायित्व लौमिनदुना ngasi अखोई लंदम मसी सोथाबा लेत्रबा मानबा खुनाइ अमा पुरक्पा ngamba अदुगुनाबा याफा पाउजेल अदुसु पिजरी अखोई लेबिबा चाकोबदा अखोई यामना हेना अखोई खुदोन उन अचौबा पीबगी चटनबी असे थादोक्तुना थमोइगी ओइबा मचिन मपा नुसिनबगी मरि अदुदैदा हेन्ना पुनसिनबा ngamba ओइसिनु हाइबजु गसिदगिदी मचन मचानी मचेनी खंदुना नुसी चानना मबुंग ओइबा ओइबसिंगनि मचे मचनबना खंबीदुना लंदम सिदैदा अनौबा असि तंगु लेताबा लंदम अमा ओइबा ngamba ओइबसिनु हाइना सोगी मफंदा थंजबगा लोइना ने याफा मेसेज असि बिजर मणिपुर की मेहरोल दगी लेराबा निंगोल चाकोबसिना निंगोल सिंगना चाकोबसिदा मणिपुर की प्रजा पुनमक्ता फॉर्मो बीबी नौबी की मैकी दगी मणिपुर की चेटल मा पुनमक्ता इनको निजरी अमसुंग मणिपुर से निंगोल चाकोबसिदगी नुसी चानना लेमिनबा अमसुंग जात बिजात की किनबा पुनमक थादोगा हेना चाउकटबा मणिपुर मा साथी लेबा मणिपुर मा ओइसनु हाइना इन मियाम द मेसेज निंगोल चाकोबना इचेचल सिंदा सेचल सिंगी मफमदा थंबा नुसीबा मदी काइखुनबा नहोंदा निंसिंगाली मणिपुर की इचेचल पुनमक्ता हागना याफा पाउजेल पिजरी लोइना अनोबा मणिपुर मा नुसी चानना लेबा मणिपुर मा थक्सी खासी मसिना इपानी मसिना इमानी मसिना इचेनी मसिना इचलनी खंबा तंदु लेताबा मणिपुर मा लाकोइरसु हैना मणिपुर की चलिचे सिंदा लाबा निंगोल चाकोबा पाउजेल पिजरी कोई निंगोल चाकोबसिना कोई सिंगदम इचनसे सिनाउसिंगी मरक्ता हेना सेटपा मरी पुरक्पा अमसु इचनसे इसासिंग लोइनमक्ता अखोई याइपा पुरक्सनु अमसु अयंबा चाखोटपा मणिपुर मा पुरक्पदा ngasi चाकोबुस्ते हौरसु हाइना मयामदा पाउजेंजरी 2012 की निंगोल चाकोबा लापदा मणिपुर की इसे इसल इमाइबेल मणिपुर की निंगोल कोनुपु मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की साइट की अहना पुनः याफा पाउजेल जरी सही सिदा लैरिबा सही सिंगोल चाकोबा लापदा खुदिमक लैतरारा अवाना पुरक पौथुक्तुना येलगुन चंगलबा निंगोल चाकोबा असिना याफा मंगोल पोपो ओइसिन निंगोल चाकोबा की फेस्टिवल लापसिदा की साइट की अखोई सुगुंबा याम इंपोर्टेंट होइबा सहीदा मुखातन लापा लेट्स प्रमोट पीस यूनिटी एंड ब्रदरहुड मयाम पुन्ना लेमिनरगा सुगुंबा चौबा अखोई यामना चुपा सुगुंबा फेस्टिवल सिदा की लाइबा इचे चनसिंग लाइबा मयाम सिदा तुंगदसु लोइना मयाम पुन्मिनरगा नुंगाय अफबा पोरक्पा ngamba ओइसनु KV के अंद्रो इम्फाल ईस्ट अमसों नवान योखत निखतकिवा इम्फाल ईस्ट के फार्मर क्लब मंगागी मनुदा माई पालबा क्लब अमा ओइरिबा ताखेल फार्मर्स क्लब ता अनिसुबा तांका की ओइना लौमी सिंगदा यनाव मसा सिंग यंथोखरे ngarang pangthokiba thorum aduda Central Agriculture University के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टी मेधापति तेलौ जिला परिषद के मेंबर टी रतन फार्मर क्लब असिगी टी मनिहा KV के इम्फाल ईस्ट के डॉक्टर TS सुशील कुमार सो सरुया की CBS ओइकिबा डॉक्टर टी मेधापतिना ताखेल फार्मर क्लब असे साइंटिफिक ओइबा टेक्नोलॉजी सिजिनबा हाइबा फार्मर क्लब अमा ओइरे KV के इम्फाल ईस्टना क्लब असिदा यनाव मसा लिसिंग मंगा पिदुना माई पाक लोइबा ngamba क्लब अमा ओइरे फोंगदोकी हौजिलो सेलपदा मरबा पावमन पिजरी हराउ तयमगा लोइना निंगोल साकोब के थोरम मणिपुर पाकसना पांगथोकली हौजिकी ओइनादि आइएसटीमी पिजबा पाव मतंग सलेशनरी मियंग ताइबा पुनमपो अमकना खरमजरी।